Kahnya Trap Integrated Territorial Organization hitu rengkat kajian telang bagi bor ke KJDC akan jasan lang kiput trafik ke Molai Police Station mentah kasih ke syitarik orang pang araja arusau kilahir cepat moyong ISBT dah kabar pendong ya kejing talasi kibar jela kibar jukamai kolitoris nasional syagawati kibar penerkam dah registered number ML kejing talasi ke deban lap ia kita gidabar bar jela kidon AM ya katering lesen berkelebor lesen. Abakan sekelak patai kebun nak yang jauh presiden dekat hitu Shillong City usam laban pentingan lang simli ulang bakajing sedang bakajing jong keseng mantalasi kikot kisla jong kibar jela kadai namar babun sin kibri manabar tak basuk ki jukamai hapok ke jela kat bakita ri taimuluk pat kimat jing akakamai ke kaji ba syakni lut akibar jela hakabri bat kakamai ke kaji ke jongki. Kebetulan ini bangin cek ya ke labor license bak driving license kalong ke kawai ke jing ut jing nam palat jing di ribar jing kebetulan te halor kata kanong rem ru ngiyo ya ke jing tem ba pun hi ke ribar ke bersak ni banyak kali ml kimbiang lagi kot kisla bat shwa ban siam ya ke permit ru kim julek ban pan ya ke NOC na ke HDC te halor kata kanong rem ni wan ni ba ngin siam khiai ke ni issue Amar kum ka pertai menta ke jenjar ke kam ke jam babon hi kena semua jungi bon hi kimyo kam telara kimyo sekajing bala telara kalong sekajing hanglat nam ta kajing bala ka jongki babon hi gede bab sayang sasam te lara yakani ke kam bala ro la shimno dikinan tribal la panbon no dikinan tribal dikin le ayu kan kena kasi jungi kin le ayu kan kon sama jungi lingba kani kanong rem tang namar bomyo e ke kam ke jam kalap sentu depression kakta ke mental health jong kibre on dala ngop sei ke le kala jenjar ya ubre bo unwan phai biang sakatu ke jinglong berem namar kibon hi kibladon la yang kesam te onda kiladon la yang sam kimyo sakakam ke bela ke jongki bikin penyat kuno kan ke yang kesam kamtam usenrang udai ma pa upaya jong ke ye tela embiang la kam ke jam miat impeten lenti kuno kan kon semat kadaya kata kan ngrem bang yang skam bat kani kalong ke jingsang ngin yat bat ngin yet banyak hiru ba kidai ban penbiang ya ke kau kapsla bat kidai ban siam ya ke NOC na ke HDC bat kumjuk ru kadan ke jingtep ke banging iyo ba ya kan notification ke bala alat na ke HDC ban penpoi sa transport department handrai habang ya kenduk pat jadi transport department iong ba kampoi kata ka notification de ta ka jing terpat smoret ke jongi kalong ba ni terpat ya ke HDC bahkan penpoi ya kata ka notification namar kanlong hi kajing sok sangsan jong gabri nyotrap hi borok kumbakan no kita giba dan bamdan ni kita gi labor license trading license lawan sia tu dan numbers te ngamla benong directly tangba kibon hi namar majority hi kat ka bengilap bengicek hi kiri ki bamdan hi but bon na preng jong kiru ngam tep kim tep sisana ki suong bangam tep ra rei bon na preng kiru kim tep ya ka labor license baik trading license kamot ayu but kim tep hiru nai bikin apply ki babon kat ka pengilap ya kata ka record pengidan kat ka pengilap kalau kita tengi kerpat ya kiru ba kin penbiang la ka kesla an ka ke CDC lu ka ben simkhia lor kani kanong teng em nginang ya ipteng nang ni skmat kumbang ong pi kani gede gede serang nginang ya ipteng wat kini record pengilap bu ru nginang ya ipteng bat nginang yele banwan ra ya ka jing penbiang hi ya ka kot kesla nam itu kinan tribal kiri ban penbiang ya kot kesla kani gede gede serang ngin ya ipteng bat ngin ya buat dian habai dei bakane jing kram tasi itu ke jing trailang dekat bano dan mentang ya trai kabaning kong ya ngi bu sti saka ke CDC dengan ayo approval no CM ke CDC ngala ada puan ngila ada puan ya kenduk ya ESP jong ke CDC tingnya trailang buat ke CDC rengkat na ke CDC kila ajing tep ya ki traffic branch jong ka mulai PS teh rengkat kata ing ya trailang ni bakat tu kan ni teligi kali bapia kanra Mishim nak liwat kita ki drilling license ki labor license kay pat pelong ipi ban susim tag gi number keteng try lawan coba tay ba ide bata bayadai bat kata kalong bangin yo bu ya ka record te kani kadai kajing pensai ngila pensai ru ik non tribal kiba nya ka kali ngila pensai ba ong ban le no trading license ba labor license and ngisem ya ki number kali ya ki keteng ki kenang bangin bu record nang next time la dadan ke surprise checking Dela dang ngilap yang begini kiju kimpat le ya kabutan kam te ni na liang kaseng ni hapen siam kya kata bat ni sale kabutan kam